saying, then the last minute show boy will come into play. Then the last minute show boy will come into action. Professor, may the Lord come through for you. Chiamka say fire. Chiamka say fire. Chiamka say fire. Mary for so you room. Yes, I bet Kenya. Yes, I am called. Who is your shepherd? Here. Makete kapakatas. Mary to say you mama yanko. The reason of my life.
Yes,
Esunamia Otiase Esunamia Esunamia Osurunia Eti Esunamia Otiase Esunamia Esunamia Obo Osurunia Eti Esunamia Otiase
Bless us. Wherever you are, wanting to speak in tongues, wherever you are. Balatize kete bazute bahada bayada branta logo do bodo boroba bodo boroba da bayada bahada ha iko shada da da balia koda da da do rapa da ba da ba da ba da 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 do shada da da ija da da do shada da da ba rapa shada da balia koda da ija da da do shada da 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 ba rapa lu shada da balia koda da impa kapali palu shada da rapa ko shada da 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 ija da do shada da rapa da do shaka your name is to be hallowed. From the rising of the sun to the setting of the sun, your name is to be hallowed. From the rising of the sun to the setting of the same sun, your name is to be hallowed.
the setting of the same. Your name is to be hallowed, Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same. Your name, Adonai. And then you marry. Yeshia wo atwoma na wibehi. Yeshia wo atwoma na wibehi. Onipa biara amra. Me to me safro onipa biara. Unhia odifo da. Ebia obia ntimi nhia wonkom ka ho asem da. I am inviting you. I'm giving you an invite and an open challenge. Ura service na sia nka ho hwe nkyere obi. Obi buso asem kuro mfi no. Odi ura ha akwatena hodin. And by the grace of God, the Lord God will pick you and work on your destiny. And come shenye din bobo. Come shenye mehus number you see there be. And come share your message. The message of your destiny. Shebri mosem. I'm giving an open challenge to everybody. Obi yare bi atana ne so ache o ba to apple ba ko pefabra. Apple ba ko pe. Yawo atwoma na rebehin odru DA primary school mu honom na buso obi asa wo pe da Gabriel fi ho e ho na asori na ekoso ano odene ufrin carrier na eba obedru afari a no afre 0541645946 ufri sofula na eba odru ebu akwa afre 0541645946 ka ebe fa wafri afari e de waba ka be fa wafri ebu akwa e de waba